whaatalo whātu talafo wala Radio Samoa le nei fo i tae au, ma lole fo lau, alo mai o talo le nei fo i asalulu. O loo wha au pea ngā luenga wha mamai mga whai, I mea na wha leanga I nei le asio sio. O le vave au le aso sa le aso lua sfuma le ono Januari, le ana tupu ai ma motu si ai le ele tise mo le 5 fe a inga. Wha leanga ina mea tō tino, ma avele to olua ili whale mai ono o manu anga tu ngā. E o mai le taimi nei watu sa maleiva se fulu fale wa mai asu esu eina. Ma ole luas fun male ono nei fale wa pipi I ai le sticker lanu pae. Po o fale nei ewi wa fale ngaina a ole alava e saunga le mui le nofo. Ma le valu fale wa sticker lanu sama ma olona winga wa faatapula ale so ona asia. Reportia le tutu faatasi o tangata le community a utoe faatula I ma fale leia mea na fale ngaina le asio sio. E le o whai ngofie ngā luenga wha mama a toa ai ma le awhianga o mawhau o tangata ona ole mea watupu. E le o whai ngofie le tawa mea ai, ma whale I New Zealand. Tala nei o lo sama le reporti le State of Nation a le Salvation Army, ma o le tau ngata lava o whale ma mea ai, le o lo o manino mai ai. Wha amawina I le tausanga tā aluai, e iei lava fo I taimia lea, iei se mea ai mo le kuatau a inga na reportia, ma o lo o pa ule ma mawhai a inga Pasifika. Le wha apea tusa ma le afau a inga Pasifika wa maasani lava I le lea ai o se mea ai. A o le whai ngofie ai a inga, e wha apea fo I le Salvation Army, le ua moli mau wa sili ato ona whai ngata le nei vaitau. Ona o lea fo I wa wha aiti tia fesoa soani mai le malo e fesoa soani ei le au nanga. Wha apea fo I ma fo wai mai tangata. I to tonu lava I o le masino o te semo le tausanga wha ato a umatu, wha amawina I le wha au popo tangata kiwi watua I benefiti, pe ona sawai, e se lia ma le wha se lau wafe. E se mai le taunga tau le soifuanga ma fale, ma aua mai fo I le reporti o le tolu sfulma le 2% o tangata New Zealand, wa a fia I soli ngā tu la fono. Wa whai mai ai ma le wha atonu ai a inga wha avaya le Salvation Army e peona moli mau I tala, ale le tio wha avau malu a New Zealand, e tā ua tēne le awe o le wha mua le malo a New Zealand I mana onga nei e matua I mo o mia e tangata. Mausali le wha ai unga le kai ngora wata pena I ai whaia wha asanga I tangata, o loo ai tā lafu I ona fale. Ai tā lafu nei wa whaisi umi o tuli loa pēa le kai ngora nisi, peitai, e le o mawhaiona au sia sini o loo nau I ai le pulenga, ma ua whai mai ai. O le a iai le taimi wha atapula e wha atanga I tangata nei e mawhaiona I tā lafu ai pei meni o fale. E le o iai sa wha moe mo motu malienga o fale wa mai asainia ma a ingo loo au mauai le taimi nei. Ma o le suinga wa iai nei o le atau mawhai ai e vave tuli loa a inga I taimi, e le totongi ai fale. E fua lava fo I le wha ai unga I nisi o I tu ma wha atanga nuanga I a inga taitasi. Ma a whai lava e leisa taunu unga manuia o lona winga, o le ao o loa I le Tenancy Tribunal le wha amutai malienga wa mai asainia mo fale nei o le malo. Ai e le ianga iai le kai ngora I le whainga fōle nei, o le lava fo I le afa mangano le tusa ma le afau ai tā lafo lo o iai nei. Ma e iai inga. Ma fua lea ona o se tasile nei o wha pongai o le wha fita uli o lo o iai. O ai tā lafu I fale le kai ngora wa pa mai le 2.5 tesi ono miliona na iai le masino Januari le tausanga tā aluai. I le se fulu ono tasi miliona o iai I le tausanga nei. Wa sue leo le tele o whaiti o ngā whaia asanga le supermarket le pack and save I manukau I Aukilani saute. Wha mauninga le nei mai le so upa le ofiso leo ma e whapea. O le alawa e whaasolo I le taimi nei ma ua wala au fo I so o se tasi nā a fiai. E whe so o ta I atu pe reporti atu I le ofisa. O nisi o moli maui tala le One News o lo ta uai se tasi o tangata whaatau. O le ana tu ua ia se ia I le sukulati I tu ua ingo le ngaoi. Peitai, ina ua whaatalo sangata le CCTV ma toi whaamauti no ai. E le whaamaunia nei tu ua inga. E le to atasi na a fia tu ua inga nei mai whaapeo le whaaiungo le masina whaatu a umatu le ana tutupu ai. Ua whai mai ai ma le food staff so lo toi whaia nei fo ia na ia ilo ilonga I le nei lava mata upu. Matala whaaiu, tau tu ua isolo e whai pule le ona pule o le soifua maloloina. Le ua vave sava vali I se ona whaaululu. O le aso whareila ta alwaina whaamawai mai ai marchi apa o le pulisili. E se aile whaatono le public health, Dr. Nicholas Jones. O ni whaamawaianga na whaatalo sanga I le pātia le leibana na file vave whaatala noa. Ma ia tu ua I ailo whainga malo o loo iai nei le ona pulea o le matanga luenga. Tali mai le minister o le soifua maloloina Simeon Brown whai mai. O le whaatamala lava leo le Labour, ma le ona whetu na I o pulenga o le soifua maloloina I taimi o le COVID. A o whelafo a iai whina ngā lo sui o le maota,
O lo o tau whai tutusa tā ofi e lei whai ngō fia le ngā luenga marchi apa ma o lea fo i wa vave whaamuta to e wha ma sina umalana kone karate. Talanalo Radio Samoa, manuia le aso.